Ewi nkarhi lowu fika mingiseri wa mehe wu fikile nakambe nongonoko ya Afrika wa vulavula nkarhi i 10 minute ntsena i bilawura ya 12 nongonoko wu tisiwa ka n'wina twi hi vuhumelerisi bya ntendane Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matebule n'wana risumatu wa jimo xitlhango maxingiritano wa xijana makumelo wa ndandadzi a ku amukela mingiseri wa mehe koronga ku yingisela xiticheri xirikonga va khoni yingisela ro la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya Munghana Lonene fm.co.za ai famba swin'we mingiseri wa mehe famba swin'we ka nongonoko Afrika wa vulavula ku fika le ka hafu ku pele awara ya n'we nhlekani lowu ku njhani mingiseri wa mehe kolonga yingisela rikonga va khoni yingisela ro la Gauteng eMpumalanga eNorthwest timhaka hi teto mutwi ni mpimanyeto ku ya hi laha u nga andlariwa koho hi holobye Enoch Godongwane evia loko hi pfuka na stage 4 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana hi ku seketeriwa hi va ka Eskom hawu kanjhani kama msultana khensa swinene loko ma kote ku va mi yingisela hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ku ya hi leswi swi fambisaka swona ngopfungopfu ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi hetelaka byi fika hi ndlela mi ta tsundzuka ku ve na vakokwana va kha va kombisa ku vilela va vilerisiwa hi timhaka ta ku leswiya swa ku va na leswi gon'wanini swi ta hela ka n'hweti leyi tako matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka yo yeleyo ke etin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa ha to ta bula na tatana Miyelani Holeni mtivi wa timhaka ta economic kusuka ka Ntiyiso Consulting hi bula na vona laha eka hi languteka timhaka ta mpimanyeto wa lembe 2024 ku ya ka 2025 kasi swin'wana leswi hi nga ta swi endla namuntlha hi ku tlha hi bula na mutivi wa nawu Adv Tsietsi On ta va hi bula na vona laha eka hi languteka timhaka ta leti ti khumbaka ku susiwa vuahluri eka nkulukumba MJ Hlophe lava a ku ri judge president wa le Western Cape ku kahle loko ku votiwile tolo a parliament swi vula yini hi ndlela yaleyo ta va loko na ko loko va ku the judge has been impeached kahle ku va ku endleke yini na matitwelo ya n'we eka mhaka yaleyo hi nga tsakela ku ya twa tindlela tinharhu leti mi nga tirhisaka ya ku sungula i ku va mi kandziyisa rito ka 065 handle ka sweswo mi nga hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe mi tirhisa X eka handle ya @Afrika Munghana Afrika ya C ivi hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina ka timhaka totoleto wu nga va wu ri ti wihi na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi tikhomile hi ndlela leyo un'wana ni tsalela hungu la a ku khalanga mina ni lava ku mi hi pfuna ku va hi expose van'wana va nge le ku endleni ka vukungundwana hawu nongonoko a hi wo expose nongonoko i wo va mi tisa matitwelo ya n'we loko n'we mi ta hi xikongomelo xa ku mi la ku expose a swi va swi nga ha ri swona swikongomelo xa nongonoko hi ku hina wo haxa ma va maka kona na loko mo haxa mi fika mi ku hayi ku na vukungundwani hala na hala na hala na ku loko mi byi vona yani maphoriseni ma va maka kona swin'wana swa leswi kumbexana swi nga pfunaka swoleswo ku mi ya mangala timhaka totoleto maphoriseni kumbe hi mi nyika nomboro ya Colonel Matimba Maluleke va ti-Hawks ivi mi va fonela ivi mi hetelela mi vula hi ndlela yaleyo hi ku i hehla leswaku ku na vukungundwani ka tlhelo rin'wana ra loko no swi vula ni ta va ni va ni swi vurile hinkwaswo loko ri u ta kota ku nghena moyeni ta nghena moyeni a hi ta twa hi yena loko i na xivindzi xa ku va a vulavula hi vukungundwani kambe tsundzukani nongonoko a hi xikongomelokulu a hi ku expose munhu xikongomelokulu ku va hi lemukisana hi dyondzisana ivi hi hetelela hi va na vutivi hi anamisa miehleketo hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi ku tumingiseriwa mehe ku kwala u nga ko wehe n'wangulo wa wehe wihi wena u ri yini ka timhaka leti u nga va ku kumbexani u ri na toho hi ku ya hi ku hambanahambana ka toho kusuka ka mpimanyeto mi twe yini kusuka ka holobye hi ndlela yaleyo loko va kha va vulavula eka siku matolo hi ndlela yaleyo 0860002543 ndaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingiseriwa mehe 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mpimanyeto mo twile timali ti vulavuriwile hi toho hi ku hambanahambana ka toho a ti vulavula na wena ke loko ri ku a ti vulavula na wena a ti vulavula yini na wena hi ndlela yaleyo mavandla yo kaneta van'wana va tsakisiwangi hambi va software va tsaki van'wana va ri impimanyeto wa timhaka ta nhlawulo
se swivutiso leswi van'wani va nga na swona hi ndlela leyo 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka yona hi ndlela yaleyo kumbe timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona ku ya amahlweni a hi tweni ni Miyelani lo nhlekani Aye, John Hlophe. hi fokeli n'wina minjhani papa Fokini kombela ku swikala vito. ahe buti Na tlhelo rin'wanyana Hlophe, loko ni chekini ka ti-post ta government va ri 18 to 35 years loko apply. Mara sweswinyana ku na mhaka ya ku 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 votiwa loko ya register a ku na malembe yo karhi ya ku 18 to 35 a bihi nga 40 years ku ya va register ku vota. So i question yin'wana nga va na yona a ni kombela ku karhi mo hi pfuna ka yona mhaka leyi ni kota ku yi luriseka yo Hlophe. kambe hikokwalaho ka yini mi fananisa sweswo swimbirhi Hi ku sweswinyana hina hi nga over 35 yo tshama hi le ku tirheni for now and a nge hi pfuki na swi na rin'we a ku tirheni ka government but loko ku votiwa ya laveka vota nkoka wa hina i yini hina va kusukela ka age of 35 ku ya fika ka 60 a mi voteli phela mi voteli ntirho n'we a hlaka swona votele ntirho ku tlhela ku ri a ni ri loko hi ri ku hanyeni loko hi votela ku mfumo na hina va malembe ya kokwala ka ma40 kumbe 35 ku ya henhla hi kota ku teka nhlokweni hi kota ku kuma mintirho na swin'wana swin'wanyana ina hi swo phela swi vula ku loko ku ri ku lava va nga le ku fumeni a va le ku mi tekeni enhlokweni hi nkarhi wa kahle wa ku va mi vhota lava mi twa ku kwata i ku hoxa xandla phela mi hlohlotela tlhelo ra milawu ya mafambiselo na swi leswi va la vutisa swona a ku ri hikokwalaho ka yini mi vutisa ni vula ku a ni swi twisisi hikokwalaho ka yini mi vutisa mi vutisa hi mhaka yini a ni vutisa hi mhaka ku ri why sweswinyana mfumo ri nga le ka wo sweswi swi khomeni yo khomeni nya makombandlela ya nte khomani va vhe va fambise sweswi ya Miyelani 0860 002543 kambe miehleketo ya ku va vanhu mi languta hi tihlo ra ku leswiwani se mo la ku vota se leswi mi nge le ku voteni yini a swi ndzi a hi mihleketo yona a swi vulavurisani phela loko sweswi va ni nkarhi wa kahle wa ku loko ku ri ku milawu ya mafambiselo leyi nga ku a yi vulavuli na n'wina ma nghenelela ka tinhleketa tano mi va swi vitana ku hlohlotela swiboho mi influencer ti-decision leti ti tekiwaka a mi yimi mi ku se na a votela yini swivutiso swi hindzeriwe nkarhi na a hi tweni n'wani loyi nhlekani mahaswi mpfukeni i pfukele bijeti hi kona bot a khensa man budget review lexi ni nga xi kuma tolo ka mpfapfarhuto wa budget liya i timhaka ta ku kavula tiko ra hina ri le ku koloteni ka mali ya ku tala. We have got a debt deficit amounting to 5.2 trillion i mali ya ku tala swinene ngopfu mhaka ku revenue ya tiko a yi fikeleli kwalano hambileswi swi twalaku ku revenue leyi nga ndliwa yi nga va yi ri henhla ka 2 trillion mara hambiswiritano hi kolota mali ya le henhla ngopfu laha hi n'hweti na n'hweti ku humesiwaku mali ya ku hundza 1 billion rand. Se no tsakisiwa hi mhaka ya ku va ri kwalaya ka Reserve Bank contingency fund va ta teka mali ya ku ringana 150 billion yi kumeka yi pfuneta ku sevhisa xikweleti lexi hi nga na xona xi nga xa le henhla swinene ngopfu. Leswi ni swi vula hi timhaka ta ku swi na nkoka hi mhaka ya ku munhu un'wana na un'wana wa tirha a wu tirhi wa hakela xibalo directly or indirectly. Ku na swilo leswi vuriwaka ti-tax ka vanhu lava va tirhaka, ku na leswi vuriwaka VAT ka ti-consumables, swakudya leswi hi swi dyaku swi na VAT. Swi vula ku munhu un'wana na un'wana wa hakela xibalo hi ndlela yaleyo. Na lava ku kombisana ku budget liya ku na kun'wana ni nga vona yi ri pro-poor hi ku va ri ka lembe ximali leri hi nga ka rona kumbe hi ya ka rona, the tax increments for the working class swi ta kumeka swi nga ngeteliwi a ku nge ngeteliwi xibalo ka vanhu lava va nga ku tirheni. So swi endla ku vanhu va hefemulanyana ka sweswo. Kwalaya ka budget liya ku na allocation increment leyi yi nga va kona ka ndzawulo ya rihanyo leyi hi swi tivaka ku yi fanele yi kuma a larger chunk
of the budget hi minkarhi hinkwayo yi kha yi landzeliwa hi education department ndzawulo ya dyondzo ti kume mali ya ku ngeteliwa ya antswa ku kumeka va ta yisa vukorhokeri hi ku hambanahambana ka ti-portfolio leti va nga ta va ri ka tona. Leswi swi nga twisisekeki ku yi va yi kha yi tala yi ya kwihi loko ka ha ri na vanhu lava va tshamaku tin'hweti na tin'hweti va kha va nga ndliwi vuhanduri va kha va ku ku na ti-backlog ku na yini yi hetelela nga swi twisisi ku yi va yi kha yi hlayiwa yi tele yi titaniya ivi yi helela yi ya kwihi. Correct. Mi vula swona ngopfu swi vula ku laha swi vheta swi hi komba ku ku na lava va fanelaka ku tirha ntirho wa vona administratively va nga ri ku tirheni ka ntirho wa vona na lava nga ka official dom ka system ya government va nga ri ku kundleni ka swona. Ni tsakisiwa hi timhaka ta ku ka NHI ku na mali leyi nga allocatiwa ya matibiliyoni ku loko that NHI yi ta kumeka yi sayiniwa yi va nawu hi mhaka ku sweswi ya ha ri bill hi ta vona yi kha it has to be yi suka yi tirha hi mhaka ku mali sweswi yi budgetiwini yi kona ya NHI. So hi swin'wana swa ti-pluses leswi ni nga swi vona swi va swi ri kona ku katsa na kwalaya ka timhaka ta social security grants and leti van'wani va nga ta ku i timhaka ta ku we are electioneering or we are politicking kasi ha swona loko n'wana n'wana o swi languta kahle lembe leri ngo va lembe loko ku va na budget ku va na mali leyi ngeteliwaku aka ti-grants ku nga va ku ri 10 rand ku nga va ku ri 20 rand 50 rand 100 rand sweswo mara a hi tshama hi tiva ku yi hungutiwini mali ya social security grant a ni tshama ni swi twa mina I'm talking under correction ka leyi leyi nga va ku hetelela hi yona muhaxi i mhaka ya ti-municipality they have been red flagged ka budget ya tolo and they are always being red flagged na le ka timhaka ta auditor general loko va kha va tirha ntirho wa vona swi vula ku na khombo ri kulukumba ngopfu ka timasipala leti ti nga na ntirho wa ku yisa vukorhokeri ka vaakatiko hi ku hambanahambana. Loko SIU yi nge za yi chika yi ya ka timasipala ku fanele leswi hi vona ku yi kha yi tirha ka swiyenge swa ku hambanahambana swa mfumo loko yi nge za yi chika SIU yi ya kumeka uproota the rot that is within the system ya timasipala ku ta kumeka ka hi kha hi complaina hi bungula hi n'win'win'wuta hi ndlela yaleyi mara ni ta tsaka loko siku rin'wana president va sayina proclamation va ku timasipala hi ku hambanahambana ka tona ti fanele ti kumeka ti kunguliwanyiwa ku lava va endlaku vukungundwani ka timasipala va kumeka va khomiwa yi kha yi tirhisana na Hawks na swiyenge leswin'wana asset forfeiture unit na leswin'wana swiyenge swa mfumo swi nga kona ku hi ta swi tiva ku vukungundwani a byi kahle hi nga va i ri nyikiwe matimba mo karhi loko i ri na vukungundwani i ta kumeka i lahlekeriwa hinkwaswo leswi i va ku ri na swona so budget ya tolo ni yi vone hi ndlela yaleyo n'we muhaxi so mo ni nyika van'wani nkarhi ni khensa nkarhi wa n'wina. Khensile Miyingiseri khensa swinene nkarhi wa n'wina na n'we vanani na siku lanene ku ya amahlweni wun'wana Miyingiseri hi loyi i nhlekani hi pfukeni minjhani na hi swi dobadobenyana va na khombo ra ku hina loko hi nghena xikolo mathicara ma hina mete hi ku we wa ka swimanimani metse u nge wu koti va nga vuli ku wa va swi koti ku dyondzisa metse so tihlaya tin'wanyana ti fika ti hi ba xifuva kambe nte lowu ni kha ni yingisela loko siku leri ri na timali ta rona ti vutisa ku hi retiwe njhani ku ya fika laha hi nga fika kona hi minkarhi yaleyo yes a ko pimanyetiwa na ti-revenue na swin'wana na swin'wanyana hi switwini ni twe makhumba ya Transnet nga va vulavula hi mabiliyoni lawa yi fanelaka ku va yi ya lomba ivi loko yi lombile loko yo tsandzeka ku hakela va fane mfumo wu teka ndzwalo lowuya wu hakela mali liya ivi ni swi vona ku ri hi swin'wana leswi vitaniwaka ku planning to fail leswaku already loyi a nga ta va administrator kumbe va nga ta va ri kusuhani na mali yaleyo va nyikiwa green light ku fambani loko se mi kumile mali yaleyo mi ta endla xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka loko mi tsandzeka hi ta mi rescue i minkarhi yingani ku kha ku rescue SAA yi kwi namuntlha gone so ti-budget ta vekiwa lava va tivekaka no ni nga tivi ku va na matimba ku fika kwini ku ti-monitora ku ri ta ku tirheni hi ndlela leyi nga fanela na why ku ri na leti tivuyaka mara ku ri na swirilo a migangeni na so u hele u nga swi twisisi ku kahle tiko leri ri fambisiwa hi vanhu va njhani hi ku loko ku ri ku n'wina loko sweswiwani mo fika mi meka budget hambi ko va ndyangwini wa n'wina
ivi va vuya va ku xote lexo karhi mi ta ringeta ku tlhela ku tshama hansi mi calculate budget leyi mi vona ku okay yi xote hi mhaka yona leswi tlakukile leswi swi tlakukile mara la atikweni mali yo humesiwa kumbe ti-budget to humesiwa one way or another hambi va nga tlakusanga ka leya vatirhi tax va ta yi hakela hi tindlela tin'wanyana ku nga ri khale sweswinyana va yimise timhaka ta ti-disk letintshwa na ku rinyiwa license ya movha sweswi tolo kunene swi la ku ri ni ta fanele ni hakela mali yin'wanyana kwalanyana ya ku cinciwa ka license ya mina one way or another hi ta va hi kha hi humesa mali yi ta va kha yi dyiwa a swikhwameni swa hina hi tindlela to toleto mara a hi ngo vula ku ri a swi fanelangi ku hi ndlela leyi tiko i fanelaka ku yi famba hi yona lexi xi vavisaka i ku yi le ku landzelerisiweni kwala yi nghenaka kona na ni twe mi kha mi vutisa xivutiso lexi ha ku humaka ku ha titwa tipimanyeto ta swibedhlele na tindhawini to karhi so why ku ri na vanhu lava va nga ku pfumaleni ka ku va va endliwa vuhandluri byo karhi van'wani va yima va za va lova van'wani va yima until mara ti-budget ti le ku humeni yi ya kwini mali leyiwani hi mhaka ku swi twala ingaku ku planeliwa ku feyila futhi leyi ya tolo swa chuhisanyana hi ku yi kongomane na tivhoti loko ku ri ku minister va wela ka yin'wana ya tiphati a va fanele va vulavula swi katsa no canvasa hi mhaka ya ku swi nga tlhela swi munyisa van'wana hi xiko so hambi ho vula ku aredi hambi hi to vula ku yini lexi tsalaka i ku swa ha kotika botpet inkomo ka tika impela hambiswiritano mingisero munghana lona FM khesiri tlhelo roro lero tsundzukani minkarhi hinkwayo hi ri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela ni akatlha ku makata mahungu emisava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na tatana Miyelani Holeni va hi nyika leswi ve ngeri i mavala ya yingwe ya timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali 2024-2025 hi twa ku kahle holobye a va ku yini komishana hi nga kota ku swi twisisa kantswa hi ndlela leyi kusuka kwalano ivi hi bula na Adv Tsietsi On hi languta hi timhaka ta impeachment ya MJ Hlophe judge president kumbe khale ka judge president wa le Western Cape sweswo hinkwaswo andakala ku hi kume magu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimisekweni a hi tsutsumeleni leyi ku nga na tatana Hlulani Fanuel Magaisa palamende ya rixaka botpet ya master asiphayiphani mati lamawani i khale botpet a hi swisiwani i malembe mati ya mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana a hi yona kutani loko ANC luza laha municipal ku nghena DA mati ya sungula ku nuha ya huma na thyaka va complaina swi tsandza na nyamitshama swa ha ri tano loko mo vona leswi humelaka laha municipal botpet swa chuhisa hi ni nga na vanhu nga ka laha municipal ya chuha hinkwaswo swi vulavuriwa kwana ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha maskrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater swi vula mati ya ku nuha they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nuha va sitile va endle nchumu ku na va sulumani ku na va skampanini ku na va majaneni i tindhawu leti nga laha maskrani Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM hi laha hi nga kona mingiseri wa munghana lonene FM makomba ndlela ni ku byerile ku ri loko hi vuya ka tlhongomaka ta mahungu hi ta va hi kha hi bula na tatana Miyelani Holeni mutivi wa ikhonomi ntirhi va sukaka ntiyiso consulting hi bula na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa timhaka ta mpimanyeto ku kahle ku hi ta kota ku swi twisisa na hina vambiyangwani a va ku yini holobye inoko gondongwani ntirhi enkulukumba Miyelani Holeni kusuka ka ntiyiso consulting Holeni nhlekani mi amukerile ka munghana lonene enhlekani khalanga enhlekani le ka vayingiseri holobye va vulavurile tolo na rixaka hi awara ya mbirhi ku ve na swivulavula swo hambanahambana kusuka ka swiyenge swo hambanahambana se hina hi ku hayi swantswa hi lava va landzelerisaka timhaka ta ikhonomi na swa timali va hi pfunaka ku hlela hi kuma tiphuphu ta mpimanyeto wa tolo ku hi nga tikumi hi voyamele tlhelo leri kumbexani van'wani va vulavulaka ngopfu ku ve ku na tiphuphu to karhi leti hi nga ti kombisiwaka tona hi ndlela yaleyo hi byeleni a va ku yini holobye holobye hi ku komisa a va vulavula mpimanyeto lowu kumekaka wu ri na ntshikelelo lowukulu swinene ehenhla ka tiko
holobye va kumeka va ri karhi va swi andlarile a va fanele va langutisa leswaku va balansa njhani swilaveko leswi swi nga swa nkarhi wa sweswi leswi fambelanaka ngopfu na vaakatiko loko hi langutisa timhaka ta social package na ti-grant na swin'wana kambe va tlhela va ringeta ku languta leswaku va endla njhani leswaku tiko ri kumeka ra famba ri ya mahlweni ri kumeka ri karhi ri tirha ri kumeka ri karhi ri ringeta ku tumbuluxa mitirho na swin'wana kambe loko hi langutisa leswaku budget leswi nga andlarisiwa xiswona leswa ntolovelo a hi swi tekeni swi ri swa ntolovelo ku ti-grants ta takusiwa mali ta ya ka swa rihanyo ku na mali yi nga aviwa ya ku ka swa dyondzo ku na mali yi nga aviwa ya ka swa vusirheleri lero swiyenge swinharhu leswi kumbexana hi nga vulaka leswaku a va fanele va pimanyeta ngopfu swona i ku swa rihanyo ngopfu kumbexana swa social package swi va swi tshame njhani swa vumbirhi ku va ku lwisiwa crime swi va swi tshame njhani xa vunharhu na mhaka yona ya gezi kumbe nkayivelo wa gezi xikan'we na ku kumeka ku ri na ti-bottle ku va ku fambisiwa tinhundzu through Transnet lero hi leswi va ringeta ku va va ndlala swona kambe ku na leswa specific kumbe leswi va nga kumeka va nghenelela ngopfu ka swona ngopfu ku ve na ku cinca ka ti-pension fund legislation ku ve na ku realignment ya ku public infrastructure yi finansiwa njhani ku tlhela ku va na ku antswisiwa eka matirhelo kumbexana ti-tax brackets leti ti endlaka leswaku ti adjusta leswaku vanhu va kumeka lava nga le ka hansi ka mali yo karhi va nga hakeli xibalo kumbe va kumeka va karhi va kuma mali ya vona hi titlhanu ni le ku languteni riqingho ra hina ri pfa ri kavanyeteka holeni kambe a hi yiseni mahlweni ni le ku languteni ka ku minkarhi ya ku tala ku na swiyenge leswi ku vulavuriwaka hi swona ka mpimanyeto mi ta twa ku vulavuriwa hi va Eskom ku vulavuriwa hi va Transnet leswi un'we hi va tiva ikhonomi mi nge i swin'wana swa ti-structural reforms leswi a swi fanele swi langutiwa ku antswisa ikhonomi ya tiko ra hina loko va kha va swi vulavurise hi ndlela liya swi ta hi yisa ko karhi ngopfungopfu loko hi kha hi vona ku hi volona hi ta ku vulavula se hi pfuka hi ri ka stage 4 swona vhele a swi fambelani na loko va ri karhi va vulavula holobyenkulu ku ri holobye wa swa timali ku loko ku karhi ku lunghisiwa Eskom kambe va vule mhaka yin'wana ya nkoka swinene eka tin'wana ta ti-forums leti hi nga kumeka hi tshamile loko se va kha va hlamusela na vona ka va vula yini va ku kahlekahle xihoxo lexi nga kumeka xi ve kona i ku va ku langutisiwe leswaku ku lunghisiwa ka Eskom ku na swiyenge swimbirhi ku na ku lunghisa organization leyi vitaniwaka Eskom kambe ku na ku lunghisa nkayivelo wa gezi sweswo i swilo swimbirhi swo hambana lero loko ku karhi ku lunghisiwa Eskom a swi vuli leswaku gezi na rona ri ta longa se va kombetile leswaku i tin'wana ta tidyondzo leti va nga tidyondza swinene lero ni hleketa ku eka budget leyi ku na ku twisisa leswaku a hi lunghiseni Eskom ku ri organization ku yi kota ku va yi tirha kahle yi nga vi na vukungundwani yi nga vi na vanhu lava kumekaka va ri karhi va kona kambe ku tlhela ku lunghisiwa mhaka leyi ya nkoka swinene ngopfu ya mphakelo wa gezi kumbe ku kayivela ka gezi lero hi leswi kumbexana ka vulaka leswaku eka budget leyi leswi va nga budgetisa xiswona va kumeka se va ri karhi eka swin'wana leswi va promisa Eskom kumbe timali leti va promisa Eskom se va ri karhi va veka ti-conditions to antswa ku tlula leti ya va ti vekile ku Eskom loko va hlayelela kahlekahle eka ti-parastaters hinkwato ku sungula ku beka ti-SOE swi kumeka swi fika ku lumeka about 500 billion leyi nga kumeka yi nga ri na vuyelo ka nkarhi wa sweswi ni kombela mi ni khomela nyana ka ntsongo ni mi tlherisela nyana ka muhumelerisi riqingho ra n'wina a ri le ku twaleni kahle holeni hi ta vuya hi hetisela hi timhaka ta ku mpimanyeto lowu wu ta pfunaka ka timhaka ta ku kurisa ikhonomi leyi laviwaka ku yi kota ku kula hi ndlela yoleyo nako i ntiyiso ke ku yi langute ngopfu ka swisiwana ku ya amahlweni timhaka ta ti-budget deficit tona ke kambe endzhaku leswi i sweswo mingisero munghana lona FM a hi tlheleni ka holeni ni khomeli mingisero me ko va xiphiqonyana xa thekiniki kambe ni tshemba ku se xi lulamini holeni a hi yeseni mahlweni kha hi langutaka ku na leswiya swa ku loko ku hume mpimanyeto kutani va ku hayi lowu mpimanyeto wa kahle lowu kumbexana wu nga hetela ku mukeleka na le ka leswa ti-rating agencies hala tlhelo va ku lowu mpimanyeto wa kahle wu khutaza timhaka ta ku kula ka ikhonomi xo hetisela va ku i pro-poor n'wina mi vone yini hi mpimanyeto lowu vona a hi budget leyi nga ta kurisa ikhonomi leyi i budget leyi nga ta endla leswaku swilo swi kumeka swi karhi swi famba
i budget ya ntolovelo rin'wana na rin'wana a hi budget leyi kombetaka leswaku ikhonomi yi ta va yi ri karhi yi kula minister ku va vutisa xivutiso lexi vutisaka leswaku xana va swi tekela nhlokweni ku budget leyi yi ta xava leswi va nga kumeka va swi vurile laha yi nge xavi growth yi nge xavi ku kula ka ikhonomi naswona yi nge xavi ku tumbuluxeka ka mitirho so swo fana na sweswo hi leswi vulaka leswaku a hi tekeni ri budget ya ntolovelo leswi swi nga hi tsakisaka ngopfu i budget leyi nga vekiwa yi ri na discipline swinene a hi budget leyi nga kumeka yi ri karhi kumbexani yi ri na ti-connotations tin'wana ku endlela leswaku ku tsakisiwa vanhu kambe na swi tiva leswaku eka nkarhi wa election ku va ku ri na ti-views na ti-opinions to tala ngopfu lero hi nga vula leswaku a hi budget ya ti-elections leyi nga kumeka yi kumile hi leswi hi nga tsakaka hi swona tanihi tiko ku treasury ya kota ku va yi ava timali ya kota ku va yi manager timali ta tiko hi ndlela leyi fanelaka leyi landzelelaka nawu timhaka leti ta ti-austerities ta ku va vanhu va boha nkhamu van'wani ve ri ti hetelela ti lwisana na ku kula ka ikhonomi swi hetelela swi endla ku vanhu va va hansi ka ntshikelelo mi vona yini ngopfungopfu loko hi languta na budget deficit leyi yi languteriwaka ku kumbexana yi ta ya mahlweni yi va yitsongo yi hunguteka i maendlelo ya kahle kumbe a ku fanele ku tirhisiwa mali loko yi kha yi tirha kumbexani hi ta va yi kha yi tirha hi tlhelo leri ra ku mali yi xava mali austerity measures hi fanele hi twisisa leswaku xikongomelo xa austerity measures i yini a hi hlamuseleni hi ndlela leswi nga swi vekisa xiswona ku boha ka nkhamu swi fanerile swinene ngopfu hikuva ku boha ka nkhamu swi vula leswaku a hi xaveni leswi nga ta kota ku va swi va na vuyelo xa mundzuku a hi tirheni ti-projects leti nga ta kota ku va ti ri karhi ti contributa ka goal leyi nga ta kumeka yi ri karhi yi endla leswaku ikhonomi yi tirha kahle kumbe vukorhokeri byi kumeka byi antswa kumbexani revenue ya tiko yi kumeka yi ri karhi yi tlakuka lero eka mbirhi leswi endlaka leswaku ku va na budget kumbe ku kula ka budget na ikhonomi i ku va ku hungutiwa ku spenda ka mali ngopfungopfu ehenhla ka swilo leswi kumbexani swi nga riki na vuyelo bya sweswi kumbe leswi swi nga riki na vuyelo eka nkarhi wa sweswi kambe xa vumbirhi i ku va ku tlakusiwa revenue lero ku tlakusiwa revenue swi vula ku fanele ku kurisiwa ikhonomi austerity measures a yi fambelani na ku va ku yi hunguta ku kula ka ikhonomi lero swo fana na sweswo swi nga kumeki swi hlanganisiwa kumbe swi confuseiwa ku loko ku austerity measures swi vula leswaku ku siveleriwa leswaku ku nga spendiwi ku ikhonomi yi ta kula mali yi xava mali kambe yi fanele yi yaka leswinene ku a ko xaviwa va ri hi xilungu va ri don't send good money after bad so send good money after great so that hi kota ku va hi languta ti-project leti nga chuziwa kahle kumbe ti nga langiwa kahle ku va ti kota ku va ti tisa ku kula ene ti-projects teto ti le kwihi hi nga export swicelwa ivi se hi tlhe ya swi xava hi nxavo wa le henhla hikuva hi xava ti-solar panel hi nga export swicelwa ivi se hi ya fika hi xava ti-battery ti tlhe ti vuya laha ku ti ta endla ku ti alleviata load shedding a hi celeni swicelwa swa hina hi beneficiata ku va hina hi xaviselaka lavaya va ya ku va endla ti-battery kumbe hina ku va hina hi endlaku ti-battery teto kumbe hi insista ku ri ku fanele ku va na localization ku swi akiwa kwala ndzeni ka tiko hi ta va hi ti endlele favor yikulu ngopfu hi ku lexi nga kona population growth na economic growth eka nkarhi wa sweswi population growth yi le henhla eka economic growth lero a ku na chance swi vula leswaku hi ku ya hi per capita kumbe hi nhloko loko hi teka budget hi divide hi population swi vula leswaku tiko ri kumeka ri karhi ri nghenela hi vusweti hi ndlela yaleyo lero austerity measures a yi fambelani na ku ndlandlamuka kumbe ku kula ka kambe hi yona a yi fanele yi pfuneta ku endla leswaku a ku spendiwi mali eka swilo leswi ku nga swona swi nga kahle swi nga ta kota ku kurisa ikhonomi a hi hetseleni ka xivutiso lexi ni tshamaka ni kha ni vulavula na vayingiseri va mehe hi xoho Afrika-Dzonga i tiko leri hi ku yi vona ka n'we i tiko leri nga na mali kumbe tiko leri nga swela
Afrika-Dzonga i tiko leri ri vitaniwaka a slow grower. Loko ni ku slow grower ni hlamula xivutiso hi ndlela yin'wani ka leswi nga xi vutisa xona. Slow grower i tiko leri kumekaka loko mi languta tax leyi kumekaka yi ri karhi yi collectiwa lembe na lembe, mi languta na GDP ya yona. A swi fambelani. Tax leyi a yi fanele yi kolekiwa na GDP la yi fanele va yi ri kona, GDP ya fanele va yi ri henhla. Se sweswo swi vula leswaku ku na problem ya structural. Se mara loko mi vutisa ku tiko leri na mali ku nga ri na mali, tiko a ri na mali. A hi vekeni yi kumeka yi basile kahle. Loko ku tiko a ri na mali vula leswaku one ku na budget deficit ya 4%. Lero a henhla ka budget ka mali hinkwayo leyi kolektiwa ka economy, loko se yi fika yi vekiwa nkwameni ku langutiwa leswaku ku na swikoxo leswi fanele ku va swi hakeleriwa, ku xota yi fanele ku laviwa 4% ya mali yaleyo. Lero yi fanele ya lombiwa eka timakete. Loko se ya lombiwa se ku na interest yi fanele ku va yi hakeriwa. Nkarhi wa sweswi tiko ri hakela 1.2 billion rand a day eka interest servicing. So far na sweswo hi leswi nga endla leswaku holobye va kumeka se va ku a hi yeni eka leshiya va nga xi vitanaka Gfreka, gold finance reserve leyi nga kumeka se va fika va ku a hi laveni 150 billion. Ku 50 billion ya kona a yi ya pfuneta ku va kumbe 100 billion ya pfuneta ku hunguta swikweleti leswi nga kona tikweni. Hikuva swikweleti se swi le henhla ngopfu, borrowings to GDP swi le henhla ngopfu, deficit yi le henhla ngopfu. Lero sweswi nga vula leswaku hi le ka minus. Lero loko hi swi veka hi rito hi ririmi ra siku rin'wana na rin'wana, swi swo tala swi le ka overdraft la tikweni. Nametwele tivo economic case swinene tatana Miyelani Holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting. Vana na siku lerinene ku dya ku engeta. Inkomo sweswo mingisero mugana lonene FM mi swi twile ne vativa ikhonomi va vula tani. Se leswin'wana n'we mi nga swi vulaku swi vuleni kambe hina minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje, hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula. se swi vula ku loko n'we mi ni byela ku mali yi kona mi ta va mi kha mi kanetana na leswaku vulavuriwa ku la se swi ta vula ku mi ta tisa tinomboro ta ku komba ku mali yi kona. Loko mi nga ti tisi swi vula ku a hi ntiyisi leswi mi swi vulaka. Kambe swi ri tano a hi cincenya na gere ni ta ri teka riqingho ri na mbona matshwa mi la ku vulavula. Van'wana mi la ta vhi mi ni hlamula sweswi leswi ni nga vula leswiya swa mali a hi sungule ni cincenya na gere katsongo. Kahle loko va ku na impeachment ku va ku endleka yini laha ka judge president hi ndlela yaleyo. Nako voti liya mhakankulu leyi lava ku yi vutisa namuntlha i ku voti liya yi vula yini. Hi yo mhaka yikulu yaleyo lava ku yi vutisa namuntlha ka mutivi wa nawu advocate Dr. Tsietsi On. Hi vohi lava ku bula na vona nka nhlekani lowu ntukulu ntukulu ni tirhi na malume wa yena. Se hi yo mhaka minkarhi hinkwayo loko a vulavula na mina i ri malume hikuva ni tirha na malume wa yena. Mhaka ka se ntukulu wa mehelo hi lava ku n'wi amukela i Dr. Advocate Tsietsi On lava hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vo hi timhaka ta impeachment. Kahle impeachment i yini nako voti liya ya tolo a yi vula yini. Mi ta sungula kwalano futhi hi ku ri nga ta sungula kona leswin'wana va ta hi byela vo vinyi advocate nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Aye malume minjhani na vayingiseri va Munghana Lonene. Ya khensa swinene ntukulu mani hi pfukela khensa. Tolo a ku ri na vote ivi yi kuma tinomboro ta le henhla ivi va ku pfumeleriwa ku va na impeachment ka judge president MJ Hlophe. A hi sunguleni la ka hi nga se ya ka impeachment ku kahle i yini. A hi sunguleni la ka ku vote liya tolo a yi vula yini. Vote leya a yi vula ku palamende yi nga xin'wana xa xirho xa mfumo kumbe loko ni lava ku swi veka kahle ni ku state ni ta tsundzuka ku hi na executive
la ku nga na president na timinister ta yena hi va na judiciary la ku nga va vuavanyisi hi va na parliament kumbe legislature ku va vona lava va endlaka milawu. Se parliament tolo loko yi ze yi vhota leswiya ku huma tivhoti leti hi tivilaku ku i 2/3 majority, swi vula ku va pfumelelana ku swibumabumelo leswi humaku ka JSC ku nga commission leyi tirhanaku na matholele na ku tikhoma kambe makhomelo ya vutomi bya kumbe mahanyele ya vaavanyisi kumbe tijaji yi nga bumabumela ku Judge Hlophe na Mutata a va tikhomangi kahle. Se swi vula ku va pfumelanana na swibumabumelo leswi hi swo a va vuta ka swoho ku se ha vota ha pfumela ku a va tikhomangi kahle ku ya hi swibumabumelo leswi. Then voti ya hina yi vula ku hi teka xiboho lexiwani kumbe resolution hi ya yi nyika president ku president va vona se va teka ku xiboho xo hetiseka. Swi vula ku la swi nga fika koho sweswiwani swi vula yini? Se swi vula ku sweswi hungu leri ri loko ku ri ku a ri se fika nyamuntlha swi vula ku kwala masikwini ri ta ri karhi fika aka ofisi ya president ku va kota ku va langutisa swibumabumelo hinkwaswo va kota ku teka xiboho xo tiyisisa ku hi mpela Judge Mutata na Judge Hlophe a va ha fanelangi ku va majaji kumbe vaavanyisi. Se swi vula ku loko president vo teka xiboho xexo majaji lamambirhi a vuton'wini bya vona va nge he tshuki va vitaniwe ku i majaji kumbe i vaavanyisi. Se na ti-benefits ta vona kumbe mbuyelo lowu a va fanele va wu kuma vutomi bya vona hinkwabyo na kumbexana va ndyangu wa vona a swi nge vi kona kumbe a swi nge vi tani. Kumbexani hi nga tsundzuxa vayingiseri ku hi fike njhani la? Mi ta tsundzuka ku nandzu wa Judge Mutata ni sungula hi vona i nandzu wa khale swinene swilo leswiwani swi na malembe yo hlaya loko ri nga hembi ma nga swi ka swi nghena kwala ka vo 15 years or something. Laha a va ri judge kumbe muavanyisi va tikuma va ka va chayela va nwe switsotsi va fika va tlumba. Loko va tlumba ku fika maphorisa va sungula ku rhuketela kwalaya va vutisa ku ma ni tiva ku hi mina mani hi mina jaji Mutata ku fana sweswo. Loko ni nga hembi a va chayise na khumbi ra muti wun'wana kwalaya ya ku va swilo leswi a swi nga ri kahle va tirhisa marito yo ka ya nga ri kahle. Se swilo leswiwani va heta va pfuleriwa case ya ku chayela vatswotswiwile na hi ndlela yaleyo matikhomelo ya vona. Swilo leswiya ni ta tsundzuka ku va fike va kumiwa nandzu. Loko va kumiwa nandzu va ringeta ku endla ti-appeal switsandza hi ndlela yaleyo, kambe hi le tlhelo hi mhaka ya ku hi na lexi hi vitanaka ku i JSC ku nga commission leyi yi nga establishwa kumbe ku tumbuluxiwa ku ya hi constitution ya hina, yi va yi ka yi va tekela magoza ku ya hi matikhomelo ya vona ku a va tikhomangi kahle, a va tikhomangi tanihi jaji kumbe muavanyisi. Ku fike laha eka commission leyi va teka xiboho xo hi swona va na nandzu, kambe nandzu wa vona a wu na ntikelo lero va fanele va susiwa a ofisini kumbe va tekeriwa xiyimo xa vona xa vuavanyisi kumbe xa ku va jaji. Va swi teka ku i nandzu lowutsongo, kambe a va binyana hi xinkhavani xitsongo xa ku va tikuma va ka I think a va fayine mali yo fika I think a ku ri 1 million leyi va nga yi donetela ka institution yin'wana kumbe NGO yin'wana leyi tirhanaka na swin'wana swa mafambiselo ya nawu. Kambe xiboho lexi xi fike laha xi nga kanetiwa hi mavandla man'wana ya tipolotiki na
NGO tin'wana I think loko ni nga hembi a ku ri vo freedom under law loko va endla ti-appeal teto va ku matikhomele lamaya a hi matikhomele lamatsongo kumbe lama jaji Mutata va fanele va boha hi xinthavani xintsongo va fanele va biwa hi nkarhi lowukulukumba kumbe leswi hi swi vitanaka ku i gross misconduct hikoho laha ku nga lwisaniwa na swona ku ze ku yisiwaniwa na le tikhote ku ze ku vuya na xiboho lexi xi nge hi mpela commission leyi ya JS yi fanele yi tlhela yi langutisa kambe matikhomelo lama because xiboho xa yona commission leyi a hi xona kumbe leswi va nga xinkhlavani lexi va nga ba jaji leyi hi xona a xi nga fanelangi matikhomelo lama i matikhomelo mo ka ma nga amukeleki nakona ma chicha ndzhuti vuavanyisi na xiyimo xa majaji man'wana kumbe ku va munhu a ri ofisini ya ku va muavanyisi hi laha mhaka leyi yi nga vuyelela ka commission va fika se va swi vona ku milenge ya vona na mavoko se swi bohiwile va fanele va yi langutisa kambe ku langutisa ka kona na ku loko va langutisa decision leyi nga vuyaka yi huma a court swi va komba ku swi vula ku va fanele va langutisa nandzu lowu hi nkarhi lowukulu ku nga gross misconduct leswi vula ku swibumabumelo swa vona swi va leswi swi vula ku jaji Mutata va fanele va huma a ofisini hikoho laha va nga teka swibumabumelo leswi va swi teka va swi yisa ka National Assembly yi kota ku vuta tolo ku hi mpela swi herile swa jaji Mutata a hi swi vekeni ka ofisi ya president ku va vona va tekaka xiboho xo hetisela ku ya hi constitution ya hina mi ta tsundzuka ku vaavanyisi va thoriwa no hlongoriwa hi president hi xiboho xa vona xo hetisela because president hi voho lava va appointaka se no hlongola vona ko va ku process ya kona yi lo leha swinene hi ku president hi voxe a va swi koti ku thola va tlhela va hlongola loko ku ri swilo swa kona a swi hindlangi hala ka JSC ene loko ri ku i ku hlongola swi fanele swi tlhela swi hindza na le palamende se ka timinete letinharhu ni nga sala a hi yeneni ka judge president kona ke hi fike njhani ka judge president mi ta tsundzuka ku majaji va na matikhomele lama va fanele ku va tikhoma hi wona na tsundzuka siku rin'wana malume kwala mi ka hi vulavula mi ka mi ku hikwalaho ka yini ni nga apply ku va jaji ni twa nga ku na ha ri ntsongo a ni si va ready hi ku matikhomele ma ofisi leya kumbe vuhlamuleri bya kona hi lamakulu swinene munhu u fanele a tikhoma hi ndlela ya kahle a hanya hi ndlela ya kahle a ti humesa ka timhaka to tala ta vukungundzwani loko ku ri swilo swo tala i fanele i tikhoma hi ndlela leyi amukelaka se judge president Hlophe ku fike laha lembe rin'wana hi nkarhi lowu khale ka president Jacob Zuma va ka va langusane na milandzu ya vona nandzu lowu wu fambile wu ya fika laha wu ya ku a Supreme Court of Appeal kambe loko wu fika a Supreme Court of Appeal Supreme Court of Appeal yi pfumelelana na ku hi mpela khale ka president va na nandzu kambe ku tlhe ku ndziwa appeal yin'wana loko ndziwa appeal ya yi swi boheka ku yi ya a constitutional court ku nga khoto leyi ya vuavanyisi loko nandzu lowu wu fika le ka khoto ya vuavanyisi judge president Hlophe va huma le a Cape Town le va nga ku avanyisi un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku a vhaka kwalaya a fika a endla leswi swi vitana ku i research kumbe loko a vona ku tsala judgment hi ndlela yaleyo se loko vona loko va fika le ku fika ku lava nghena a tiofisi leswi vitana ku i ti-chamber ta vaavanyisi ofisi ta vaavanyisi loko va nghena va vhakela majaji kulori lava tirhaka ka khoto liya ku fika ku lava fika ku va sungula ku bula na vona va tlhela va nghenisa nandzu lowuwani wa president Jacob Zuma ka leswi va ka va bula hi swona ka majaji lama mambirhi loko va ka va bula hi swona marito ya vona yo hetelela ku fike lava nga vula ku hi ririmi ra Xizulu ku tshembeleki mina
leswi la ku se hi tshembe n'wina kumbe se hi tshembele ka n'wina swilo leswiya majaji lama a swi va khomangi kahle va twe ku kumbe va swi teke ku Jaji Hlophe hi voho va tele laya ku va influencer kumbe ku endla ku va teka tlhelo ra President Zuma loko va ya teka xiboho ka nandzu lowu a wu ri a Constitutional Court hi laha swi nga fika laha matikhomelo lama ma nga ripotiwa ka JSC commission ka commission leyi commission leyiwani loko yi fika yi tshama yi swi langutisa va fika laha kumbexani hi ku komisa hi ku vona nkarhi va nga pfumelelana ku hi mpela matikhomelo lama a hi wona leswi a va swi endla a va lava ku influencer majaji lavan'wana ku va teka xiboho xo karhi leswi swo ka swi nga a swi pfumeleriwangi nakan'we ku va mi influencer jaji rin'wana loko swi ta ka nandzu wun'wana kambe nandzu wa vona wu fike laha ku nga teka nkarhi wo leha ku va na njikajisakana wo leha hi mhaka ya ku ku ve na tikhoto ku ngheniwa tikhoto ku humiwa mi ta tsundzuka ku ro sungula JSC na kona a yi teke xiboho xa ku kumbexani nandzu lowuwani a wo va nandzu lowu nga tiya swinene kumbe a ku na vumbhoni byo lebyi twakalaka kambe premier wa le Western Cape nkarhi walowo a ku ri Manana Mzila va endla xikombelo a khoto xa ku JSC loko yi tshamile nkarhi lowu a yi nga tshamangi swona hi mhaka ya ku vona i xirho xa JSC kambe a va nga vitaniwangi hi laha nandzu lowu nga pfuka kona ku fikela laha hi nga kona nyamuntlha se leyi hi nga kona swi fike laha swi nga tika kumbe mativa so advocate ni kombela timinete tinharhu ta n'wehe loko ni vuye ka nhlokomhaka ta mahungu mi vhe mi hetisela swona ku se swi vula yini hi voho ka ha ri na leswi va nga swi endlaku ke ni sungula hi teka mahungu ya misava okay manu inkomo iminete ku bile awara yan'we miyingiseri Munghana Lonene FM hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlolani Fanele Magayi hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM nangonoko ya Afrika wa vulavula hi teri hi lava ku kombela advocate Dr Tsietsi Ramatsekisa hi hetisa mhaka leyi xikan'we yi va yi hela hi ndlela leyi va twile va kha va kombisa ku jikajikiwe ngopfu na ku tengiwa ka nandzu lowu wa khale ka judge president wa le Western Cape MJ Hlophe hi ndlela yaleyo se hi lava ku hetisa hi twa ku se loko se xiyimo xi titani swi vula yini ku se ku ndiwe vote se leswi ku nga ndiwa vote yo vula yini ku yisa amahlweni hi ndlela yaleyo advocate nkesi swinene loko mi kota ku hi khomela riqingho rorolero a hi yiseni mahlweni hi minete kumbe timbirhi leti nga sala ku loko sweswi vote yi te taniya mi vulavula hi timhaka ta ku yi vula ku se swi le mavokweni ya khale ka kumbe yi le mavokweni ya president swi vula yini hi vona MJ a vana lexi va nga xi endlaku a ka ha ri na nchumu swi vula ku se swi herile hi vona loko president a ze a teka xiboho a ka ha ri hava swin'wana leswi va nga ta swi endla mi ta tsundzuka ku na vona khale ka judge president Hlophe a va ringete ku tsutsumela le a Constitutional Court kambe i swilo leswi loko ku nga si votiwa a va ri a Western Cape High Court kambe application ya vona kumbe xikombelo xa vona xi cukumeteriwa a tlhelo kambe hambi vo teka xiboho xin'wana na xin'wana xa ku va ya ka khoto yin'wana na yin'wana xiboho lexi ta tshama xi ri kona a xi nge vi xiboho lexi nga ta vekiwa a tlhelo ku fikela kwalaho loko vo kumbexani va va na laki yo loko va ya ka khoto yin'wana yi fika yi xi vekela a tlhelo kambe ku fika sweswi swi le mavokweni ya president loko vo ze va pfumelelana na xibumabumelo lexi kumbe resolution leyi ya le palamende swi vula ku swi herile swa majaji lama kumbe swi herile ku va ri vanhu lava va nga va ahluri evuton'wini bya vona se loko mi ku evuton'wini bya vona a ni mi sungula mi ri vativi va mileteriwe hi ndlela ya xinawu va nga practice tanihi tiloyara swi nga tika ngopfu hi ku loko se va vuya hala ku na swilo leswi hi swi vitanaka ku i legal practice council swi vula ku na yona i matikhomelo mo ka ma nga ri kahle swi vula ku na vona mi ta tsundzuka ku ze munhu a va loyara leswi ku nga advocate kumbe an attorney ku fanele ku va munhu loyi a nga a fit and proper person se loko practice legal council yona yo teka xiboho xa ku vanhu lavawani a va fit and proper swi vula ku nakona hala ka practice swi ta va tikela ku va tlhe va vuya va tikuma ku va vanhu lava va nga ku practiceni ka nawu
a hi tseleni kuve swi hambanisisiwa ku yini advocate ku sweswiwani leswi i nawu leswiwani i tipolitiki ku ndleka yini la hi ku a ni ngo minkarhi yo ku tala ku vulavuriwa hi ku leswi swa tipolitiki hayi leswa nawu leswi hi fika njhani la ka ku kumbexani na lava va tsakela ku va tijaji ka mindzuku va nga ti kumi va ri ka xiphiqo lexiwani xa ku se va ku leswi tipolitiki leswi i nawu kuve vo ve le ka xiyenge xo karhi. Ni ngo vula kahle hi ku angarhela ku va munhu a teka xiboho xa ku i lava ku va loyara ni ta vula ku loyara hi ku angarhela ngopfungopfu se hi lava ku vula ku i lava ku admitiwa as an advocate or an attorney i fanele a va munhu loyi a nga na matikhomelo ya kahle. Mi ta tsundzuka ku a wu fanelangi i tikuma eka kumiwe nandzu wa vugevenga kumbe i ri na matikhomelo man'wana lama ma chichaku xiyimo xa ku va munhu a tirha mitirho leyiwani. Se swi le ka hina ku loko hi ka hi hanya ngopfungopfu ni ta tiyisela na kwale tiyunivhesiti because van'wani a va swi tivi. Mi ta kuma munhu se a ri yunivhesiti kwale a tsundzuka a khomiwa ka ku endleka leswi na leswi a nga hleketi ku loko a heta tidyondzo ta yena i fanele a ya andza leswi hi vitanaka ku i application ya admission. Laha ka application liya yi ndliwa a court. Laha ka application liya i fanele i kombetela ku hi hava ti-previous record or criminal record hi ndlela yaleyo i na matikhomelo ya kahle nakona i fit and proper person. Se loko swo kumeka ku i tshama i khomiwa swi ta ya nkarhi wun'wani ku i khomeriwe yini ku endleke yini hi ko laha khoto yi nga ta teka xiboho xa ku wehe i munhu loyi i fanelaka ku va i va gqweta kumbe i va loyara i va advocate kumbe an attorney. Kambe swi tlhe swi va worse loko ri ku ka application yaleyo wa swi tumbeta a wu swi paluxi ku i tshama i khomiwa nakona i khomeriwa yini nakona i munhu loyi a nga cinca swilo leswi i swa khale ku ya hi leswi vumbhoni nga ta byi veka mahlweni ka court. Swi fika laha swi ku tshikelelaka swinene hi ku vaahlori va ta vona nga munhu loyiwani a nga cinca munhu loyiwani a nga fit and proper. Se loko hi ya henhla ka ku va muavanyisi na swi vona ku masiku lama se hi thola vaavanyisi lava va nga va vantsongo swinene kambe matikhomelo kumbe xitandard xi le henhla swinene xa ku va muavanyisi kumbe ku va jaji. I munhu loyi a fanele ku a tikhoma hi ndlela leyi nga xiyimo xa le henhla swinene a nga tikhomi ku fana na munhu un'wana na un'wana. Hi nge kumi kumbexani a swi ni nge vuli ku a hi nandzu ku loko ku fana loko ri weekend hi mi kuma mi ri kun'wana leyi kumbe hi twa ku a mi kha mi cina kun'wana hala hi mi khome na bodlelo na yini. Swilo leswiya swi chicha xinduti xa office leyi ya vuavanyisi. Mi fanele mi va munhu loyi se a nga ready a nga na matikhomelo ya kahle ka ti-community ta hina ku va mi kha mi hloniphisa office liya. Kambe timhaka ta tipolotiki se loko mi ri vuavanyisi mo vheta mi rivala hi swona because loko mi ri muavanyisi mi fanele mi vonaka mi ri munhu loyi a nga yimeku na vandla ro karhi ra tipolotiki kumbe munhu wo karhi wa tipolotiki. Hikokwalaho ka jesi loko mi swi langutisa van'wani loko va ndla swikombelo leswiwani va tlhela va vutisa ku mara wena a wu ri na vuxaka na munhu na n'watipolotiki wo karhi hi ta ku tshemba njhani ku i ta teka swiboho leswi swo ka swi nga influensiwi hi vuxaka bya wena bya tipolotiki kumbe vuxaka bya wena na munhu wo karhi. Leswi a mi kha mi vulavula hi tikhoto mi ni tsundzuxe mhaka yin'wana ni la ku yi rivala ya timhaka tele ka ku tengiwa ka nandzu wa Thabo Bester. Ni vone tolo va xaxamete 1 ku fika ka 9 9 xivutiso i ku loko va ku wena i accused number 1 wena i accused number 9 a hi nchumu ko va mhaka ya ku minkaye kumbe swa vulavula tinomboro letiya. Ni vone Magudumana se va ku i accused Dr. Magudumana sorry va ku i accused number 1. Ya nkarhi wun'wani a hi nge xo sungula leswi hi fanele ku xi tekela henhla ku va ka va vitaniwa hi ndlela liya. Xo sungula i ku va kota ku va identify loko va ri khoto ku ri munhu wo karhi i accused number 1. Mi ta tsundzuka ku ko tala va tirhisa tinambara ku hindzisa mavito ya munhu hi mhaka ya ku ma ha hleketeleriwa. Xo sungula i ta kombisa ku i mahungu ya identification. Xa vumbirhi
swi ya hi xiboho xa vona va vuchuchisi ku loko va langutise nandzu lowu mi ta kuma ku wu sungule kwihi wu ya kwihi nakoho vumbhoni lebyi va nga na byona byi sungula kwihi byi ya kwihi se hikwalaho mi kuma ku va va veka hi ndlela leyi va lavaka nandzu wa vona wu famba hi yona loko ri ku ni nyika xifanyiso loko ri ku a hi ri vanharhu mina na n'wina na muhumelerisi kwalaho va kuma ku hi ye hi ya kumbexani hi ya ni ta ku yini a hi nge hi ya yiva movha loko va nga va endla vulavisisi evidence leyi nga kumbe vumbhoni lebyi va nga na byona va kuma ku no man Dr. Ramathekisa hi yena a nga ta na makungu ya ku ya yiviwa movha hi yena mastermind swi vula ku va ta ni teka ku ya hi vumbhoni lebyi va nga na byona kusuka laha nandzu wu nga sungula kona va ni endla accused number 1 va ku no ende munhu loyi a nga ri key swinene kumbe munhu loyi a ka a tirhisiwa ku ya pfula timovha leyi a nga tlhe a kumiwa a ka a driver a ku ri Khalanga swi vula ku Khalanga va nga va accused number 2 va kuma ku loko Khalanga va khomiwa a va ka va pfuniwa hi tatana Ncindani kwalano va suka va endla kumbe na loko va khomiwa va kuma tatana Ncindani a va tshame kwala tlhelo va ta va endla accused number 3 se swi famba hi ndlela yaleyo sweswi va rhandza ku mareyi va Ncindani vo to tikuma va a ni nga swi tivi va rhandza njhini va rhandza nuhelo wa petrol va titshame va tlhela wo fela ku a ri ku pfuneni loko mi ri kwala studio loko va ta vhumba va tshametela hi fastela va languta hey liya le tingani ti exhaust kona a swi karhati swi la ku hi va tota petrol mavokweni kwala advocate Amtsirtani khesiri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu ikenzile malume na muhumelerisi kwala inkomu ixeswo mingisero munghana na FM fambiseswo swo mzaya dokodela advocate Tsietsi Ramathekisa hi ndlela lavun'wani in rhumela hungu la i-ax ni lava ku ta mi tlangela ti-voice notes leti ti nga timbirhi tinharhu leti mi nga rhumela kambe loyi a ni rhumela x a ku yi tsariwe hi murhangeri wa economic freedom fighters a ku don't be scared my brother history will absolve you we should meet soon and plot the way forward but my immediate proposal is that you form something like freedom under law Helen Suzman Foundation and you continue to mark this racist we can assure you that you will never go to bed hungry. This is inspired by the battle cry, an injury to one is an injury to all. We love you, JP Hlophe. Freedom is coming on 29 May 2024. Ewe loka heta ku rhumela tweet liya kumbe X liya a rhumela na video leyi yi nga hetelela yi video leyiwani yona video leyi a nga yi rhumela hambi yi ta twala yi ri a ni ku yi ta twala the judicial integrity in the Western Cape. That judge president Hlophe, that's the most worrying thing about our judicial. But you'll always get those, rotten potatoes, which want to spoil the whole bag. It's the EFF's job to remove these rotten potatoes. So we will do that. Se ante go ri ka mamsirtan hi sweswo leswi a hi vuleni swona a hi twaneni ti voice note leti mi nga ti rhumela hi le ka nomboro leya ya 0657443911 hi loko mi tirhise X hi ndlela yoyoleyo se ti voice note ta ku ti famba hi ndlela leyi Putpet na muhumelerisi mina ni vona nga ri kahle tiko lera hina nga ri ku na vanhu lava va nga le ku ri fambiseni mara va nga le ndzhaku like vanhu lava va humeleli they are behind the scenes vona nga ri vo nyika swiletelo ntsena va karhi va fambisa tiko leri nga ri vanhu lava va vonaka vo president Ramaphosa va karhi va endla leswana leswi a nga ri vo byeliwa ku va na vanhu lava va byelaka why ni vulavula so hi mhaka ku va tshama va ri na tipulani vanhu lavawani loko va ka ti-manifesto va ri na tipulani ta vona and stuff mara loko swi ta ka ku va endla leswi va nga swi pulana va nga hi tshembisa swona ku va nkinga swi ti kombaka ku mali na swilo switirhisiwa hinkwaswo swi koho mara ku va na vanhu vo karhi lava va byelaka ku leswi ta endliwa leswi nge endliwi
ni ze ni nga vulavula so ka un'wana wa munghana wa mina ni byela ku ri ya the reason swilo swi va so i mhaka ku loko hi ta va hi nyikiwe tiko hi nkarhi lowa apartheid constitution a yi pfumeleliwanga ku yi nga cinciwa hi nga ri teka tiko mara constitution a yi cinci. Minjhani Butpet na muhumelerisi kwalano ya mi mbulavulo ni wu twini swinene lowa tolo mara lexi mhani lava va kandzela xo ngopfu va xi languta swinene a fa languta ngopfu hala ka grind ya swihlangi hala ka ya vana loko mo languta Butpet vana vo tala va sa va hlayisa vamana va papa wa kona va tsutsume khale kumbe hi tsutsume khale hi na vavanuna so va sala mali leyi va yi ri ntsongo and na ku hlayisa vana va hlayisi vana ma vona so loko mfumo wu languta u kota ku swi vona ku ri vana hi vona va fa tlakusa hambi u tlakusa ka vana va tlakusa hi 300 a swi ta swi antswa ngopfu ma swi vona so va tlakusa 20 rand mi ni vona swi nga pfuni nchumu Butpet hi ku ya swi vona vana vatswari va xisati va sa va hlayisa vana va ri voxe and mali ya grant hi yona yi va nga hanyisaka Butpet inkomu mi hlangana alimongo digupta la ka mphakani inkomu ne inhlikani Butpet Butpet baba Godongwana u vulavule kahle ngopfu so a programming ku ri why loko a ta vulavula i pfuna stage 4 ku nghena president na ye a vulavula i pfuna ka stage 6 se a stage leti ta gezi vo endla hi mavomu kumbe vhele ku na load shedding kumbe lava ANC loser kumbe ku laveka hina ni twisisi Brapeta ni twisisi serious leswi swi ku tlanga hina a ni ku loko va ku a va ku va endla hi mavomu a ni ku vo hemba se na mina no tshemba swi phela president u vulavula ku gezi nga ku se la lunga ku stage 6 na Godongwana na vulavula va ku hayi timali ti nghene ta lunga stage 4 se Butpet swin'wanyana swo a va tlanga yini vanhu lava kumbe a va lavi za ya ku voteni ni nhlekani na vaxumi Butpet Khalanga na swi tiva ku hayi xikongomelo a hi ndhuma kambe swi vava ngopfu Butpet loko se munhu a vulavula swa kahle swi ku tsakisa i nga swi tivi ku i mani so hi mhaka yaleyo ke hi mekheni balo hi makomba ndlela mina a ni la tata ka liya ya lava va ku hola mudende hi leswiya swa timovha swi vulaka magomo ku ina swi nga va swi hirisiwa hikwalaho ka swivangelo swo karhi swi twalaka nkarhi wun'wana hi timhaka ta vuhlayiseki na swin'wana na swin'wana kumbe va hunguta expenditure ya ku va thola vanhu va tisa vuhlayiseki laha mali liya yi va ku yi kha yi holeriwa kona mara tanihiloko va ku mfumo wa vanhu hikokwalaho ka yini va nga yingisi swikoxo swa vahori na vona lava holaku ku vona va swi lavisa ku yini ku tlula leswi mfumo wona wu swi lavisaka swona hikwani lexi xi khawuntaka ngopfu mhani ta ku hi lava va korhokeriwaka leswi va swi lavisaka swona inkomu ehlekana va Butpet hi wu twini mpimanyeto Khalanga va vulavurini swi twakaleni mara ku na rito rin'wana va nga sungula hi rona leriya ra ku siyavuya leriya ra ku swi tikomba ku va ha tsakisaku va ha vuya matimbeni futhi mfumo wa ANC wa ha vuya ku rhangeleni loko a ku ri mina a ni tshembi na ku a ni ta swi vula leswiyani tiko leri Khalanga ri na the-challenges too much vaakatiko left and right ve le ku rileni so swi tikomba kahle ku na mina ni nga yima na lava va ngo mpimanyeto lowuyani u fambisana na ti-vote cause tiko leri ri na swiphiqo Khalanga i nga tsakisiwa hi ku wa vuya matimbeni vanhu va kha va rila so se swa tikomba ku vandla ra ANC va lava ku ta tidyela Butpet na vanghana va vona inkomu hewa va dya yini la i makumbeveri ntlhanu timinete ntsena ku bila awara ya 13 a hi faneke hi bula hi languta ka ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni la a Limpopo wa ku simekiwa ka ku akiwa ka Limpopo Provincial Theatre hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya mintirho ya vaaki na ndzawulo ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko hi ndlela leyi ntshava mi swi twile swiviko leswi a swi ka swi famba eka nongonoko wa swa risima kambe ke a hi nga hi tshela hi vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa ku n'wamiri yini kwala mi nga koho hi tihi timhaka leti mi nga koho ka toho hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku ri va African National Congress va na ntirho wa ku tivisa tsalwa ra vona ra ku gangisela tivhoti munduku mundlwana kahle kahle siku ra 24 ra n'hweti ya leyiwani ku ta ku ri migqivela kusuka laha a Moses Mabhida Stadium hi ndlela leyi naswo
ni tshemba ku na n'wehe mi ta kota ku swi twa ku swi fambisa ku yini minongonoko tanihi sweswi va mi tiselaku na masiku na ku pfumela ku na vatikoxetleli va ta endla tani va mi tisela na walowo wa munduku wa mindlwana hi ndlela yaleyo kambe sweswi a ni ku ni ta kuma miyingiseri wo hetisela kumbe vambirhi hi twa ku mi hetisela muku yini ka nongonoko Afrika wo vulavula wun'wana hi loyi miyingiseri hi twa ku yena i hetisela ku yini nhlekani loyi ayi nhlekani nhlekani ahe minjhani pfokele minjhani iko leswi mi ngo fika moyeni wa mina no so problem leyi ku endleke yini a ni ri mi sungula mi vulavula na muhumelerisi ivi muhumelerisi a ku khomani mi ta ya ka khalanga a va mi byelanga a va mi byelanga okay hambi swi ri tani mi fikini seni ka khalanga mi ri yini ku na problem leyi nga ko la Bushbuck Ridge i ku vanhu va Bushbuck Ridge va caciwini kusukela hi 2012 ende leswi ni swi vonaka nga ku se ku nghenelela na tipolotiki ku van'watipolotiki va la ku voteriwa a va swi tsakeli ku va suka Bushbuck Ridge xivangelo xa ko i ku na maribye ya ti-volcano Bushbuck Ridge lero ndhawu yin'wana ya nghozi swinene ku tshama ka yona mi sungulela henhla ngomhaka n'we loko mi ku va caciwini mi vula ku va caciwe kwihi ku caca rito rero ra ku caca n'we mi ri tirhisa mi langute yini hi ku ri vula swi swo tala ku va suka va tshama kun'wana la ku nga hlayiseka hi ku Bushbuck Ridge a yi hlayisekanga ku na maribye ya volcano Bushbuck Ridge kwihi hinkwayo Bushbuck Ridge se a va susiwini hileswaku xifundza lexiya xa Bushbuck Ridge na masipala wa wo a wu fanele va rhurha la va ya kwihi va ya laha va nga ta vona koho kwalaho va nga ta va tsakelaka ku ya ka kona se xiphiqo sweswi i yini xiphiqo i ku va yala kusukela va kombeliwa ku rhurha hi 2012 a ku te na va province va vitanini va province planning multi-purpose center kwala Bushbuck Ridge swa ku va hlangana koho va ya rile ku ya n'wina mi tshama kwihi mi tshama ka Kumano kwala Bushbuck Ridge so ka ni twe mi ku kwala Bushbuck Ridge kusuhana na Thula Mahanci ka Kumano se leswi mi nga rhurhi ku n'wina ke na n'we ma mani hi mhaka ku because loko vo va ta va rhurhini yi ta sala yi va ndhawu ya mina se mi ri a va rhurhi ku ta kota ku sala yi ri ndhawu ya n'wehe a ku nge vi ndhawu ya mina ntsena lava constitutional court va endle tourist site mi swi haxini na n'we siku rin'wana kwala moyeni ku Bushbuck Ridge hundzuriwa ndhawu ya vupfhumba ka tiko a xi etleli se mi swi haxini na n'we se va ya la ku rhurha ni vula kambe xiphiqo xa n'we sweswi namuntlha i yini loko mi ze mi ku ma ha fonela ka Afrika wa vulavula i ku vaakatiko a va swi tivi swa ku va le ku ni karhateni loko va ya la ku rhurha hi mhaka ku ndhawu leyi nga ku sungula ku yi tirhisa yi nghenisa mali vapfhumba va ta yi vona mi ta njhani le ka vuhumelerisi mara hambi swi ri tani ni khensini ni tshemba va mi twile ku n'wina va mi kwatisa vanhu la a vo ni kwatisa no ka ni nga swi tsakeli ku va tshama ku ri na ti-volcano mi te yin'we mani Johannes Fungwane zinjiva ni mi twile tin'wana ni khensini swinene ni tshemba ku muhumelerisi va ta yi sala ndzhaku mhaka yaleyo hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu lava va nge le ku aleni ku rhurha ni mi twile papa ni khensini ani inkomu papa kambe maxixewa ku xi hlaya xivongo xa ka Hlungwane ayiko okay i va tshika misava hi malwandle ayiko a ni swi tivi ku kahle a ku ri xikongomelo ku va ku ri yini laha hi cindani ku va mi tise Hlungwane a ni swi twisisangi hambi mina hambi hi leswi
Okay, come on, Sultan. Bonela rabo. Ngwe ba ke bele Bushbuck Ridge be rurane. Balanda ba go iterisa ndawo ya bona zinjiva. Yina volcano se zinjiva bala go iterisa ndawo ya. Ai ko ba ko mungara lo na mnongono ko Afrika wa Vulavula se minitsandini. Leswaku loko ku nga ri un'wana wo nyamalala loko a khalungisa tifiriji ku ta Botigidioni loko nga ri Botigidioni ku ta zinjiva. Ile ka Afrika wa Vulavula kama msitani nongono ko umero so incindani Eric Mawasa ama guys ai fambini ku na nkosina ni kona no lava ku misuka kwala studio ku ta sala ku va ndhawu ya mina ni kota ku nyika tinhlokomhaka ta mahungu mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro